mepit kamumatan kosanti kapkan o wiepe te I resolution kan kamumatan kosan sepal payu bukat sang wie kupurla kairakti nintu emet kayo kokok mepit kokai plan aramas the human resource development Keriau yai program kan o kasilu tatak and kaluk ong nan wasan kausan tenan umotsokan kepayo epol mau and ten pas o mekoros mewiak supplement mumotso mepit we kuburlap in 2017 pungkilar me supplement Jesus Christ paron lap the Great Commission masansal na rumawan maturi sa kwalu pan we are person and makit kan and kosan sepal and nan supplement mumotso kan in UCC we kuburlap aleti kawan Omni kosan sepal kap and kaneneti and manaman o ukoy nan takesidu o palikan and ewo mumotso na UCC kayo ye council the executive and mumotso metowekan we are officers rasong president vice president zoning team zone kanagin Keriau ye senior pastors kan chairman and momotso o liman kan kasilu ye ra the palikan and momotso palian kautek the worship the pulpen sapis the sawas o pukoy saulemkan services kairita o kamaukan ong aramas the human resources, o puka and kalo and discipleship. Epol pung and morning, the financial management. Epol mau and ten pasarawi o wasakan and ewo momotso facilities and maintenance. O wiepen tatangki tipson kamangay tatakan in nanopis the information technology. Uya kubur lapot pil aleta kawait omni kamongata kapot yang lagi orchik and kanineti and manaman o bukakan. Uya kubur lapot pil aleta kawait omni uyawitan eu men kawait temen kalamangi ma ong labalabakan. Uya kubur lapot aleta kawait omni uyawitan kosanti and tetap church policies when sawase o kakalakala aramaskan o songan kamaula chikan wiya kubur lapot aleta kawe mepit puingan lianalem and wiala eu pali tete nan structure and UCC wiya kubur lapot aleta kawe ong wiawitan pasanti tete mepit sompar and ewe pin and napulupulka. Buya kupur lapot aletar kawe ong kokoutan ewe puko and the position and youth counselor nan momotso chorus and UCC. Buya kupur lapot aletar kawe ong ni masen pen irawat nan ansaw me irekan and summit pan wiawi nan momotsokan irawat ye ma epan kone senior pastor kan and full time mepit appointment o kaitan aramas the human resource development wiya kupurlap aletar kawit ong wiawitan eumen ka school and buksaraw bepan pilpayan kawewe umasen pen karabe upon musuan
Christ nan UCC. Uya kuburla aletar kawai ong wiawitan bilan en tata ong kairta o kakoyok lan sa ulankan. Uya kuburla aletar kawai ong kaskul en wanparon usang patangkan nan mumotso chorus en UCC. Uya kuburla aletar kawai ong kaskul en lapalapakan o mumotso lapalapakan en mumotso nan Brad Bali Chorus, me bit kota ta chorus and UCCP, me take leadership or management, counseling or conflict resolutions. Met me weweki tuan kau-kawe te kakalwa saulangkan wepen apa di saulangkan motif shokan obit sawas and kawe on saulangkan o wepen kapungala nantungan padiriyama bupen conflict resolutions. We kuburlap aletar kawe on repenta and semen and management kan pangkat kamangayala kamatangala o kamawala tataw te service and UCCP on nang mumotsokan. We kuburlap what aletar kawe on retreat and kinuya akhe nan par chorus on laplapakan and mumotso metueto wan paron sumpata ulaplap chaikan and rakan and nan ewe mumotso on UCC. Uya kuburlapat in aletar kawe on wiawita and program and kautekan me ban koneng tataw nan ewe win and mapulupulkan ng UCCP. Uya kuburlap aletar kawit ang wiawitan ew kalantar and youth and mapulupulkan. Mapit makit te kapukan kan ang Bible study workshop o kamatong nanpungan mapulupulkan ng UCCP. Uya kuburlap aletar kawit ang wiawita and ew program and kalog and mapulupulkan. Uya kuburlap aletar kawit ong kokautan ew program and sawas ong nanwasan kausankan the Youth Community Services Projects. Uya kuburlap aletar kawit ong ni kapatapat ong nan program and mapulupulkan irainkan me anki te tungalan kapalan padua the persons with disabilities. Mapit jempas sarawi o wasan kaute o kapkantin kanen umotso. Uya kuburla aletar kawai ong ananapan onon sa palata o kamawla ang jempas sarawi kan o wasan kapukon o tataban umotso kan. When sawase kairtan siulan o aramas koros. Uya kuburla pot aletar kawai ong wiawitan ew updated record system and office naraseng articles of incorporation lease kan contract kan o record and tone momotso o bil tarpa kasang palagan bit kusanet to the constitution o bylaws and UCCP. Main ko ang demen sa amin ni Ona kailangan at sa wag mo ang langatang amir kay naman sa kailangan on kanila ba pinanagis ka masuk mo tanong yang niya untuk summit na siya irayakan dibilita ng kapulian yung kapitulaw ng
kamu drop tama kemudahan membiayai sama-sama. Hari sama kemudahan asani o pamilya kapag kemudahan katuloy na dan kami was kemudahan katuloy sana dan kapag kemudahan samit bang prong purpose. Jika prong para pemoksokan mon September. Iya semua sebenarnya irawan bandar kita kepada pemenang. Urban samit roman kita kasandeti resolution kan bandar kita mereka kali kemana. Hari semua irawan bandar kita terus melalui nama wali. Abang kupurto memoksokan terus. Iya semua dari kemana auto samit. Maksudnya bang memoksokan bang prong susi. Memoksokan kemana irawan. Iya semua irawan dan patrol semua macam kawit kan. Saya mewat mana kamu tanda tahu disambut benar nanti. Oh, kami kesanti disambut semua timeline semua nanti yang bukan kalian nanti Januari dan baru isap tuang. Eropa kan kakek kapten orang punya mabali bukan kami rendah aleta. Baru murah aleta wahia semua. Ya sampai tampura pukusan dan memunculkan kawewe bisa Iran aleta itu. Memunculkan mereka ke Manala. Artinya semua memunculkan ke Manala, ya sudah. Di momen tertawa di sana. Poin dia sawewe na kawewe na nasamit na niya o bukan ke Manala o nila sa pemerintahan itu. Saya kan coba. Boleh nak mana saya kan coba karena ini benar tertawa. Hari tertawa. Walaupun Johnny bagaimana banyaknya yang memuncul. Boleh kita bisa menasih memunculkan perang utang. Enggak saya John Committee, kami yang mengurusnya yang ada di Southwest, the Kawai, Kebasan European, mereka call to kasih tahu John Committee, mereka kata itu, ni memang kat tu, betul itu mereka yang mulai, anda perang Kawai European, jangan kamu. Jadi momen tetap, dia boleh buat, baik. Hari, rela lah, boleh buat juga, dia namanya kebetulan, dia kebetulan. Sa ulaman. Setria orang yang memutuskan, mereka kedua-dua lah mereka dari sana. Kamu Richard. Kailangan MC Chairman Salut Committee ay gumagawa ng kurang Salut Committee o binuang pinaglalang koros ay mga pinipitigan koros salo isirap kadonan sa Victor Namek ibarawan yang rumorong bukan kawewekan kamuatakan de kawukan o ibil kamel kawin lakbal bisa dibukakan ninen anane kasandi tuan biya batata management mereka anu jak apali asadeti biya power or responsibility mereka body of give so long ani ay bagawan ay sawat kami nenen kawin kan ya karalak bay o niyan so mereka kalau pasangan ni memutuskan amoy nene niyan sa usapan kami saulangan kan yang baruan nakadaya input pwede kanu kitme tata o kami nene nakawitkan kan ketika teatro saliati agad peniakan wi alarme berbeda kusunet nakaikan kaun batabe aman kakek saliati rakan buyang lewat depan buyawinan pematakan ayai may yang berdoan kawit bukan insan salme kay kakek daw yawanan buyaban kusunet o kami asantikan buyagi sila ba na try na kampung ki dataw kanana agreement ayai may ibarbi bersama kakak saliati aman wangkaron aman so kanugit na cerita we dame pasal bukan jongso ya aimet me baru yang sangat ki utai goro sen mangin solong begin dengan tata tongkat mungkin solong galak sa mungkin me baru kai begin ulti to niya solong we iya karapa utame ko ko kita aimet me yang kaduan sangat kita niya sukses dari Kailangan kesalat
suka sama berita. Berita kan membuat coba lagi sebelum yang saya selatan kan memutuskan dia suka. Dia mempunyai kesalahan kemasangan komite. Asuta anak sebelum lebih. Semuanya suka. Mungkin dia tak bisa. Anak kalangan yang muat report pil kalangan yang tuan samitkan kat di sabun memainan show when kat dan di sige ang bata namin kain sabun man kitun samit dan so baru ada gue ya sulare rame patro motai itu malam di kamera lemme dan so mawut lekunangar keadaan kerjaan dan sabun matian paling karyau di tuan tamis ansar mon kerjaan ranwut sintonot tesak memia di bahan kedua muitong gerai tuan memotsokot yang lagi liakan dan kakak baliyang kerjaan ranwut besansan sabun matian lebanon kerjaan kerjaan Medan Broto kami ngau all bahuya sabun matian manite ranwut di sakar kiau teman report kan memia kalangan yang kamu baik nos kalangan yang kurang koros kat kita sabun memainan show dan kamu kurang ram suruh megut berlebihan dan memsigi kabuya kuen kasabat sabun memain kalangan kami bisa kamera le sebagai yang main kat kita tetahukan kau no nah kau no pan kat kuburai main buka payata sabun memain tetahut dan kak mulai mau tetahut dan kak sansan dan sabun matian minuut meren lebih dan memsigi lebih kosong mana pil kalangan yang kembali ke mekat kita sabun memainan show bukan tu yang kau tak nama kau umut sonong ketik naik pengiran kalau lebih tiada nasib kau akhir kan yang sebab baik tahun kami ada saban yang baik liuran taimet kalangan yang kubur kalau seban paduan itu cermin memocon memang tahu dah apa kita kalangan cermin lebih mohon aiban pada padu bersama napali saban meriah kali korea ay patin kuburaya napalapan bagi aisu yang kap patong sakrata mau kan hujang moy patu wan tame yang patu bayu dengan patuan saban meriah kali bayu insyaallah nanti bang kocong dan kali korea iman bagi bang kurban begitu berwet yang kap tetop airai dia kan yang kap pesannya dong tamat ban pada bonje berwet kalian kodang sampai mana pasti bukan segala ibadah orang kami nama konjip ni ay mami ini kisah sekarang yang kita kopi konjip nama mana orang yang jalan begitu begitu kami kerana kau dia kan